Zašto bi učenici trebalo da upišu fakultet, odnosno univerzitet kao novo? Zato što naša visokoškolska jedinica u Požarevcu prvo nudi studiranje na kućnom pragu, znači ako ste iz ovog regiona, mi smo blizu, nalazimo se u centru grada, u ulici Nove Ribara broj 31 i ono što je glavna prednost našeg fakulteta je to što je prva godina studija besplatna, znači studenti ne plaćaju školarinu na prvoj godini studija, već na drugoj, trećoj i četvrtoj plaćaju redovnu cenu školarine, znači nema nikakvih caka u tom smislu koje ne plaćate na prvoj godini, a posle vam je duplo, ne, nego prosto ta prva godina je pohvala univerziteta našim studentima. Osim toga imamo dobar kadar, imamo predusretljive profesore koji su uvek tu raspoloženi da pomognu studentima u znanjima koje nisu možda sigurni ili nešto nije jasno. Naravno tu su i asistenti, ja sam jedan od njih, tako da kad studentima bilo šta nije jasno, mi smo uvek tu i telefonom ako treba, putem maila, lično, znači kako god studentima odgovara. Prilagođavamo se mladim generacijama, a i starijima i zaposlenima, tako da mislim da baš imamo dosta prednosti. Kako izgleda procedura polaganja prijemnog ispita? Procedura polaganja prijemnog ispita obuhvata jedan test koji je u suštini čisto poznavanje ekonomske terminologije, zato što smo mi fakultet koji nakon završetka daje zvanje diplomiranog ekonomiste, tako da je to jedan test gde prosto studenti zaokružuju odgovore na pitanje, čisto da se vidi da li poznaju i u kojoj meri poznaju ekonomiju i osim toga pišu jedno motivaciono pismo, to je razlozi zašto upisuju kod nas fakultet, jer mi kasnije koristimo za neke analize koje nama trebaju, tako da zapravo prijem nije eliminatoran, već je čisto da rangiramo budući studenti po nekom znanju i broju pojena koji nosi iz svoje srednje škole. Kako izgledaju predavanja? Predavanje izgledaju tako što iz svakog predmeta postoje predavanje i vežbe. U principu svakog dana je jedan predmet, znači ako se danas sluša ekonomija, imaju se predavanja, obično 3 časa predavanja iz ekonomije od profesora i 2 časa vežbe kod asistenta. Da li diploma važi izvan Srbije? Važi, diploma važi izvan Srbije i sve diplome našeg univerziteta su priznate u Evropi, znači izvan Srbije. Imamo i studente koji su na primjer u Dubaju i tako nekim još udaljenijim krajevima sveta, tako da je diploma priznata. Da bi se poručili budućim studentima? Da dođu da nas obiđu, da vide kako im se čini naš ambijent, velika je zgrada, mi smo tamo svakog dana, imamo solidne uslove za rad i eto, čisto da dođu da nas vide, da se upoznamo. Hvala vam.